Dragi moje ženice, dobrodošle u moju kuhinju. Kako ste mi, jeste li dobro imali posla kod vas, imali kiše i fino je razladilo, mašallah. Danas ja planiram da za ručak nadomim, nafilujem, kako bi to već tačno kazalo, ovu sakresku, malu mini sakresku. Tikvicu, može se, ne znam da li se ovo može nazvati tikvicom. Ja ću ovo fino sada da ogulim, izrezat ću na neke kolutave, vidjet ću da li ima sjemenke unutra, kako je to. Možda čak i sjemenkice se još nisu formirale. Sad ću da vidim. Krompir već imamo uljušten, opran, bijeli i crveni luk. Ovo je jedno staro, tradicionalno jelo. Ne znam da li se, možda mnogi nikada nisu ni čuli za ovo jelo ni jeli. Ali evo. Sad ću ja to pokušati da pripremim. Možda bih mogla nešto malo ovo da izdubim. Možda. Sad ću ja to ovako da pripremim za filovati taman. Ne znam da li ste nekada jeli ovo. Po meni je fino. Naravno, djeca ovo ne jedu. Djeca, kod mene su veliki, ali ja to naravno zovem djeca, kako drugačije da ih nazovem. Njima će za ručak da pripremi picu, naravno, i će oni ovo. A ovo ćemo da suprug i ja, naravno, mi to volimo. I ovako, često iskoristim priliku dok imamo ovih tikvica, friški, sakreski, kako bi ja ovo nazvala, nemam pojma. Kod nas se zovu sakreska. Ja ovo nama često pravim, pogotovo još moram naglasiti, imam domaće kajmaka. Vidjet ću da li će mi biti dovoljna jedna ova da tepsiju ovako u red složim ili ću i drugu upotrijebiti, vidjet ću. Evo ga, ja sam to ovako poredala. Dovoljna mi je bila ova jedna. Ovu ću drugu vjerovatno ujutro uz. Vidjela sam na jednom kanalu, kako li se zove onaj kanal, da pripremi ovako neku nešto kao uštipnjača, nešto nemam pojma, pa ću probati ovo da pogledam, pronaću taj kanal, imam negdje sebi screen sam napravila, pa ću da pripremim nešto od ove druge. Ću da maknem, više ne treba, možda mi niti više ne treba, jedno da isickam luk, ali neću luk ovako. Sad ću ovako na ovu sjecku da ove krompiriće nasjeckam. Fino je to i ovako ručno nasjeckati, ali nemam ja to baš sad nešto vremena. Ovo mi je nije baš neke stari moj sjecko. Malo i bijelog. Ali eto, još uvijek posluži. Naručila sam ja sebi sa Temua, naravno, i sjecku nekog praktičnijeg, šta li je, kako li je. Ali evo ga, pogledajte vi to. By Temu. Ok, ovo za nešto možda ovako isjetkat, ali kad bih ja ovo... Mada moram priznati, ovo mi fino posluži kada pravim pesto. U planu sam napraviti, to će možda biti narednom nekom šorcu ili šta li, pesto. Dobila sam bosija od moje drage prijateljice. Pa ću ovako da nešto naučiti. Viki šta ću sa ovim sanjeti, nemam pojma. Ali, baš sam se bila pouzdala, dobit ću, naručila sam sebi novi neki moderni, hajde kako da kažem, sjecku. Kada, nema veze, halal bilo.
Ede. Razbacuje se još malo. Evo ja sam ovaj moj krompir isjeckala. Rena mi je već skoro pozagrijana. Sad ću ja sam da dodam začine i nafilujem ovu cveklu. Bože mili, otkud mi cvekla. Zagreskicu i na pečenje. Od začina naravno. Šta god volite, želite. Mislim da se ovdje može ubaciti još malo bibera. Bar ja tako radim kad kuham. Kod mene sve ide. Neki začin što inače nije fino u neko jelo ubaciti, ma kod mene. Eksperimentišem, šta ću ja? Evo ovako. Šta mi je ovo kurkuma? Pa haj malo i tebe. Haj malo nekad. I evo ga ulje. Naše ulje, naravno. Just like the scripture in a hotel drawer, just to know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops. And I'd sell up, but no one wants what I've got. What I've got. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game with the cards you've been dealt. Ovako prvo ću vam pokažem. Malo znači preliti prvo mlijekom i onda možete ili vrhnje ili domaći kajmak razgrijati ili nebitno. Fino je jedno i drugo. Ponovo ću ovo da vratim malo u rernu. Evo ja sam ovo malo razgrijala, domaći kajmak, vidite kako je to isto maslo i malo vrhnja i idem da prelijem. I evo ga, moj ručak je gotov, imam fino hljeb, lijep, frišak i evo krastavice ću nam pripremiti, krastavice bona. Eto, to je to. Pa, ako isprobate neka vam je u slast. Ako i ne, nadam se da ćete bar jedan like ostaviti na ovaj video, komentar, pretplatiti se, besplatno je naravno. Eto, hvala vam od srca na gledanju i svako vam dobro do sljedećeg videa.